Aha turabasuhuje bakunzi bacu ba Giraneza TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya wa weekend. Iwacu mu rugo iyo turi mu kazi tuba tutafite umwanya wo kubana n'abana, hanyuma kuri weekend rero uyu munsi ndetse n'ejo hazaza tuba dufitemo umwanya muto cyane wo kubana n'abana, tukishimana nabo kubera ko murabizi isi ya none iradusaba kugenda cyane, tugakora cyane, tukabura umwanya wo kubana n'abana ndetse no gusabana nabo, cyane ko nabo badafite umwanya, baba bavuye ku ishuri baryama barushye mu homework bikomeye cyane. Ubwo rero weekend ayo masaha iwacu ntabwo tuyapfusha ubusa. Niyo mpamvu rero twavuze ati se turamutse tubikoze tukireka abakunzi bacu weekend yacu uburyo iba imeze, ibiteye ite, ese ibihagaze ite. Ni muri urwo rwego rero tugiye kubana namwe, tubahaye ikaze muri uyu mukino tugiye gukina. Murabona hano imbere yacu dufitemo ibintu by'imbuto, ahangaha tukagiramo na gurude ebyiri. Rero tugiye gufata akanya gatoya duse nk'aho twishimana n'abana kugira ngo byibuze babone ko dusa nk'aho turinganiye nabo mu mitekerereze, rimwe na rimwe tubafitiye n'urukundo. Rero umwana yatabona umubyeyi, umwana yatabona bakuru be bishimana, burya biragoye. Kandi murabizi ko uyu munsi niwo tuba dufiteho kubyaza umusaruro ku bana bacu, tubaha urukundo. Nawe utajya ubona umwanya, gerageza ushake kugira ngo umwana nawe ajye avuga ati ibihe by'iwacu, iwacu yari muri weekend dukora gutya, akumbura ibyo bihe. Mu bushobozi bwose waba ufite ushobora gushimisha abana bawe. Ntabwo ushobora gushimisha abana kubera ko wagiye muri hoteli cyangwa se kuba wabashimisha uri no mu rugo, umwanya wonyine niwo ukenewe. Rero tubahaye ikaze mugiye gukurikirana umukino tugiye gukina kuri Giraneza TV. Hanyuma rero cyagiye tuvuye muri bya bihe byacu by'akazi, kuvuga ijambo ry'Imana, tugira n'izindi nshingano zo kurera. Rero kurera nabwo ngo ni umurimo ukomeye cyane. Rero muri uwo mwanya wo kurera niho tugiye kubana. Reka tuguhe ikaze uze tubane aka kanya, ukurikirane umukino n'ikiganiro tugiye gukora. Turagusaba ukande subscribe, like, share, comment kugira ngo ubashe gushigikira uyu muryango wacu. Imana ibahe umugisha. Rero turabasuhuje, nubona ari byiza nawe uzabikora iwawe ndetse uzabishishikariza abandi. Kwishimana n'abana ni umuco mwiza kandi abana bibaruhura mu mutwe, babona ko bafite umubyeyi, kabone n'ubwo utabaha n'ibindi bintu bikomeye, ariko umwanya wonyine umwana aba awukeneye. Rero ni muri uwo mwanya mugiye gukurikirana umukino, tubahaye ikaze mwisanzure, turabakunda. Aha rero ni iwacu. Aha uraza guhagarara hariya hirya gutya. Aha uratangira utwibwira. Witwa Gatabazi Ivan. Hano uri kuhabona ibiki imbere yawe? Zamura ijwi. Hano rero ufitemo ibihembo. Ugiye kudushakira ahantu harimo gurude irimo ubusa. Hanyuma nuza kuyitsindira uraza gufata irindazi. Wabyumvishe? Nuza kubona gurude irimo ubusa uraza gufata irindazi. Ariko mbere yo kurifata urabanza ujya hariya dutegereze abandi, sibyo? Hanyuma ugiye kunama utwereka ahantu hari gurude. Nta kunyeganyeza. Aha niyo ngiyo. Hanyuma ngo hirambika aho ngaho umpereza ako kantu. Urakishirira hose? Uretse manze ngufashe. Urabizi se burya? Ndabizi. Neza se? Buretse? Ase ngufashe uyu munsi ninjye protokole wawe. Ngaho egera inyuma. Hanyuma ugiye gutangira utwibwira. Vuga cyane, nzi ko uzi kuvuga.
Amazina yanjye nitwa Biguba Salomon. Aha. Uyu munsi niki cyabaye? Habaye komedi. Habaye komedi. Harya iyi komedi ninde wayiteguye? Ninde wayitekereje? Umuntu ari kudukamera. Umuntu ari kubakamera. Aha. Hanyuma hano imbere yacu turi kubonayo gurude. Ugiye kudushakira ahantu hari gurude irimo amazi. Hanyuma nuyibura uraza gukubita umutwe hehe hariya mu mazi. Nuyibona uraza gufata umwembe. Aha, ngaho uretse gufasha. Uraza kutwereka niba ari byo usomeho uyakire. Yakire uyanywa. Yakire hariya kugira ngo utadutuburira. Aha, nibyo. Zana ako kantu rwose, zana. Aha, aba bantu urako ndi kubona bagiye kuntsinda ndagirana. Baransinze bose pe. Hano imbere yacu turi kuhabona umusore mwiza cyane. Hanyuma agiye kutwibwira. Vuga cyane nubwo ufite isoni. Amazina yanjye wanyita Mucunyiza wa Eliya. Komedi zo mu rugo. Hano turisanzura. Yego. Twisanzura mu gihe aba ari mu mwanya wo kwisanzura. Yego. Hanyuma rero urakoze Eliya. Hano imbere yacu uri kuhabona iki? Ndi kuhabona amaronji, imyembe n'amarindazi. Aha, ugiye kudushakira ahantu hari gurude irimo amazi. Nutsinda uraza gufata pome. Nutsindwa uraza kujya kudubika umutwe mu mazi. Ugiye gushaka gurude irimo iki? Irimo amazi. Aha, ngaho yishake. Urayakira niba arimo. Bano basore ko bansinze we. Muranyemeje kabisa. Aha. Aha ngaha rwose ndabona ibintu bimeze neza. Ibintu bimeze neza rwose, umukino umeze neza. Icyo nzi cyo hari umuntu uri butsindwe cyangwa agatsinda. Fataho hano. Agushyirireho? Kishyirireho. Ako gahagarike? Eguka ntacyo. Aha. Uraza guhagarara hariya. Hanyuma utwibwire. Nuko bivuga se? Mvuga Divina nyine. Ndi waha mu rugo. Yego. Yego nanjye ndaje ngo mbe umwe mu banyamahirwe batsindira ibi bintu mureba aha ngaha. Hanyuma rero ubwo ugiye kutwereka hano uri kuhabona ibiki? Ndi kuhabona amandazi, ndi kubona imyembe, ndi kubona amaronji, na gurude ntazi ibirimo, ndahabona na pome. Aha, ubwo rero ugiye kutwereka ahantu gurude irimo amazi. Kuyabona ni ukuyacira, nusanga irimo ubusa ubwo urashyira umutwe hariya mu mazi. Nicyo gihano twabonye. Ubwo ni ukureba gurude imwe. Urakora kuri imwe ntabwo ukora ku ya kabiri. Ni ugukoraho nkanywa. Urakora kuri imwe rwose nta nubwo zegeranye. Byarangiye niyo uri bukoreshe. Aha, ubwo uraza kujya hari ubona banyemejera. Turakwiyemeza byatari. Uyu mukino ko mbona umeze neza.
Imbere yacu turi kuhabona umukobwa. Egera imbere, egera hirya kugira ngo nkomeze nkubone neza. Ngaho tangira utwibwira kandi uvuga cyane. Amazina yanjye ni Tetawazi Justin. Yego. Wiga mu wa kangahe? Mu wa 5. Hanyuma se uyu mukino uri kuwubona ute? Neza. Hanyuma hano hari ibihembo by'amandazi. Ugomba kubonamo igihembo kimwe utuboneye gurude itarimo amazi. Hanyuma rero ni karibu utwereke, ubinanirwa udubika umutwe hariya. Umukino wacu mukubitire bravo, ndabona ari nayo wa nyuma. Ubwo turamuha umwembe. Turabashimiye rero, iyi seri ya mbere y'umukino wacu irarangiye. Tugiye gukora akandi kantu gatoya, katari gato, turagakora mu minota mikeya ariko gafite imbaraga mu minota myinshi. Tugiye gufata umwanya, ibyacu iyo tubitangije tubisoza dusenga. Hanyuma rero gusenga kwacu tubanza kwihana. Hanyuma ni muri urwo rwego tugiye kubikora, buri muntu araza kwihana. Turaza guhera hano kuri uyu musore mutoya, usobanutse cyane. Rwose uyu musore araza kudufasha kuduhereza gahunda yo kwihana. Bikora kwa kundi dusanzwe tubikora. Aho ihane kandi cyane. Sa nkaho weguka kugira ngo ubone. Vuga cyane. Imana ikubabarire. Mujye musabira abantu iki? Twagiye mera neza mu gutuma ntababona neza. Gahihane umeze gutyo. Vuga cyane. Imana imbabarire kurakara, Imana imbabarire gukora ibintu bidakwiye mu gihe turimo, Imana imbabarire gukora ibyaha byinshi cyane, Imana imbabarire n'ibindi byaha nibagiwe, Imana imbabarire namwe mubyumvishije mu mbabarire. Imana igira ute? Twagiye. Ukurikiyeho ninde? Twagiye. Imana imbabarire gusuzugura, Imana imbabarire kubeshya, zamura ijwi. Imana imbabarire kubeshya, Imana imbabarire gutukana, Imana imbabarire gusuzugura, ndetse namwe mubyumvishe mumbabarire, kandi mbabarire n'abakoze ibyaha. Imana imubabarire. Dufite umushyitsi wacu rero, uyu muco se arawubasha? Uzi kwihana? Ngahegera hino wihane. Ngaho iyo umuntu yihana arapfukama. Kubabarire kwibana amakaramu. Imana ikubabarire. Imana ikubabarire. Imana ikubabarire disi. Imana ikubabarire, mujye mutanga imbabazi.
aha Imana ikubabarire. Hanyuma reka mukuru wabo apfukame, twese dupfukamye, hanyuma adusengere, Imana asengere n'iri funguro. Hanyuma ndabona harimo abakarate banakerewe, nuko bativuze ngaho bagira ivuba, mukore fasta fasta nk'abantu bamaze kwihana, wa mugani wanyu ngo ni fasta fasta. Aha ngaho mupfukame dusenge Imana. Amen. turakunze kugira ngo tubabarire twese dutunganye twezeshe amaraso yawe none kudusarabire ugata izina ryawe. Iteka Imana rero turasoje, hari abana bagiye kugenda, tugendane nabo, natwe tugiye gusigara usigarane natwe, tutongera guhura turashima izina ryawe. Amen. Turakoze kuko uri Imana rero, isabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.